Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Efata Society East Gender Hills District hak Santrik Risau kelas nok tilang bat keperthei ban rakhe ka World Wide Gain Safety Day ban pun ngotho ka jingkong san jong uding do le habdeng ki pat ba ya ka jingalang na penlong ha office rekam ke Efata Society ka badan hadikia West halor ka phang celebrating abilities and advocating access for person with visually impairment ka jingtmu ba kong san jong ka sni kalong ban pensyai syaki pai ba ban pediang ki bom imat ban ai ka ju ka buram ha ka imlang ka salang ni hakinu kinu kilat yashim benta ha ka ding sngi la dan lang USDO ka khaliariat u Aditya Verma IAS ku Mukongsan u managing director and co-founder jong ka Blind Lead Trust Organization u ba Jitendra Dhakhar u Reverend ES support managing director ka society nalor kiwe USDO Aditya Verma IAS ha ka jingkran ulaong kini kibriyo kidei umau koridor bat ka imlang ka salang ka deban sngot ya kani bat ban wanra ka jingkela ka sain perkhat dak ba phai khmat ka jingla ka jongki lingba ki sap kitalan ba ublei ula ai haki uba Jitendra Dhakhar ha ka jingkran ulaong uding do le udei ka khmat jongki bom imat uparlok ba shanya tam bat uba amla bandu ya u namar uyarap ban jam shiliang ya ka surok bat hakinu kinu ki jonan kam khlam da shanya haki weipat Hakabede bagi jingduna ki jinon kam jong ki brio ki baduna dukhot mat uba Dhakhar ulaong banya dujor bat ki we ki jela Meghalaya kadang duna haborok ki liang ban penbyang penbit ya ka jinon kam jong ki baduna dukhot mat la kalong hakalinti sengkien kalat yok kam yok jam ka jingnang jing start nalor ki we haba kentu ye ki pat ba khamtam kinong ya linti bat kinong nya kali uba Jitendra ula kentu ban nya kali dak badon akor ban light na ka Jitendra bat yo uding do le jong ki bom imat namar ka jing yo uding do le kalong kumba phut ya ka khmat jongi Okay, आप companies का भी research कर लेना. There are many social enterprises that keep organizing such trainings and all. So maybe we can get in contact. If you are not able to, you just list down the companies. We'll give them a call. We'll pursue them on our own ends, and we'll try to arrange something. Then have a skill sets ready of each of the persons here. That what work they do already. For example, if they are doing tailoring, then maybe we can expand it. Maybe we can add some design into it. Some designers can come over here and they can tell maybe. So some value addition can take place. And with the tailoring that they do, what do you do with that? Where do you sell it or what do you do with We that? used to sell it. Anyone will come here, we used to sell all the things that we do not through So television. when did you last sell? We last month only sell. We sell it to a friend who visited or something. Yeah. Okay. So yeah, exactly. So that is a market potential. Yeah. So maybe we can add some value into that, some design component, so that the price of the products increase, and as a result, their incomes will increase, and then we can do more things with that. So the point is that you submit the proposal, whatever is in your hand, and then we will try to facilitate the same. Okay. And I'm so grateful that you found this society and found so many diamond people. They are full of gems, and the society will change. The society is always resistant towards a new thing that comes, but it's okay. It's our job to make them realize that these are noble people and they are gems. So don't ever doubt yourself. Okay, we are there. Yes, sir. Okay. And If I heard many other people will say like you, then maybe I will be so proud when I go on the street. yes, But this is I heard from you. This is my first like this. there kind are of, numerous kind people words. like me, and with an open I heart, don't we need would that. like to assist. Yeah. And okay, I'm so sorry that you did not meet them up till now, but yes, we will create that opportunity so that you meet. Yes. Okay. And I would also like to see what kind of tailoring setup and music setup is there. Okay. Let's go. Tahani por nagaliang yung I kamu ka we naga organization ko da cha khut siya ba maka wakot naka epatha society I wani naka sing ko pertika blind lead trust
ko em office tai sa Shillong te hejing heda cha khut hejing to woni gasngi ko wa santri October ko wa jo celebrate how steluk ke perthai hejing to wo rakhai la ne wo tipmit ya uni ute uni khut imut udeng do le mo da khasi la ne lagi penar tempat ong ideng chruk le na jan te mut hejing le bentau wo celebrate ya gani gasngi I mut chemi wa to wa cheni cha thanyong I dang boni ki perlok ki wong putip khamtam hari jaintia te chemi mut wa mut kam haule igni ka awareness program te nek ta daw mut wa kat kami mani long ngale da jit o lai chi ni jing skiat mut MB ke program wo cha khut cha NIT tang wa sia to wo to ne to daman kam ga sngi kha yong I ki guru ko em jing duna ha chi tuluk ke perthai to wa da khai I long ban ne ga sngi mut wa da tip mit ye I chi ni cha perthai te sia koridor mut adu kata wet wai wa siao sorong ong we siao me charang man ne sngi wa to wa mut wa yo celebrate any thao wa em hani ha is Giant Hills along ba hapo ka jing yalam yung pastor wato managing director yung gini ka Epatha Society dan wato le nong chem yung gini ka society te I nagalang yung organization yung I panpaw le kete kecing siawngo ko kro lim tao pastor le ni ki khamtam yung SDO wa one man pelut por wa I han la da man ga small event le re hai hisnya man kejing koridor yang kato hadu kata te lomba kan ke khubor kwa le wo pathai seki paralok lane chaka imlang salang yang I wala da dayu ki menilini chakmat mot ununu wara yang ni ute to gani to ka identity yang lane yang ka mau ni ding du le ong mot yang ni mot manu ute udak yang ke sembal yang I wa I man ga identity yang I le ni ga jingtit mit ya I wa manu le perlok wa chania tam le ni ka mong maker ne manu le ka khmat yang I ka wa I mot mho do I o teman hap em kam I o kat chawalai ten ne ga sngi mot na kaleng yang I kam ga wi na ka organization le wa le salute ya ki chawaro kini ki visually impaired citizens la to haka jela la ni to haka ri wa lomba kini ka sni kwa au salute ye gitu ki jingkre chitom gi yong ki ni minta gitu ki jing la to hagi kre ka ki la ni la to haka contribution cha ka imlang salang la ni cha ka community yong I le mod wa kwa le salute la ni e kublai wa kublai chibon ye wa da kre chitom na do kipor gua menchwa ado kate lese ka mada jutip ki woro nadu ipor yang ke helen kala hadu kate mut tipmit iye gani ke sngi ka wa man ke sngi ko kar pangtam ne betayong iki bro ko em jing duna kit khot met ki mo ki ong ki visually impaired lani kamnu ong de penar le tip hero ong sar tip kamnu ong ki wadok khmat namare ong bum snamit na jan temut amte de geleng yang nga temut ngasnya man handa daman go small event le kamu orang aja ndrei kecing snyap kro le ni kecing snyap komen do te mut wada yo ye cimenta ni kesngi mut wa nganga jele mut keni kubor man keni kecing ye chem go yang ini mut wa mem man go do ukut go do mentu wadang ya krelang ju ini ni nakapor cakapor ni cakmat ni benta wo panbha ni benta wo serdep ya keni ka kam ga jam yang I ki bru ko em jing duna hawaro ki liang mot pon ha ki te ki jing duna ha po ka thain ga jala ga yang I pon hala do ki te ga kumada ong tani mut ki te ki la la he klam chpang ga transportation employment opportunities la ne la da ya klam chpang kini ki economic ne ki wo pair le education modang chemi man ngakat kami jing lalu ti yo nga mod yo mod IM mod ki jing duna hawa ro ki liang
emi te ke jing de ko mut hawaro ki liam ho kedaw ya ke sarkar ne kedaw ya nu ndrei nga chem to te ke jing duna tang mut ho ke sarkar le chem i to perchang ki le tang em roi hadu katte te mut wa let's say ne ki jing bon kam yong ki le ne ki jing mo ka kam yong ki ko miu tip le ne ko miu patai lupa te ndrei man qua man pen siau một đồng ba này cái ski một qua lada i le một khen ki i một cam kita ki bru nên kita ka kinong chong chnong ki ri ko pura ko wada khao mau pun be hi yang i hakani ka thai yang i một wa khen ye i le kam ki khon yang phi khen ye i le kam ki payu para yang phi e gi kiti yang phi wo spadot i hagi kiti yang phi khnang wo yo tan i chejrong khnang wo i le yo bentai hagi du benta le ne la da klam ha ka lan wo pero một và qua em một phát hai là nhiều karpat là nhiều appeal là hawaro hi ka jilla là ne hawaro hi ki districts administrations là ne wo chimpi kam ga wi ne to gani la man kam ga banta yong phi là ne ka kamram yong phi là ne ka jingkit kle ga yong phi ko wo chimpi mon wo yarap hi i wo putin len ti phi i là ne wo ko daw ti phi i một kamon le i jinga to wo kui hay pen kui ne menta ke jing im go bahagi yang i le ne wo ye ni hala jong ki kejat le ne wo kamai jak po i hedala de kam man lang ki wi ne bah wa chang tho i wo to jala yang i ong ki mon inclusive focus bahagi ne menta kate ngam so erutip aw to hadu kat nu kate ke jing focus yang ko men chem aw to hadu kat nu sekiat mon focus sekiat ga te inclusive ndrei ong e kate mon inclusive in documentation tem ong kono e sarkar này nu te mut re nga kadau kat kam jing chem kam i te ki bro ki wa mat le ni wa ta kho ni ba jo ong gi tang ki te ko mat ki te hi bu siang tho le re de wo pai pi bichara pi na jrom ya pher de wa mat pi dala de hado te mut karagam te man sa pha to up to snyau i kam da ong hin ne te re i le mut kam kulari pi te man wa qua hi wan ra i miat i ha qua hi một wan ra i hi wan ra o tip wa kinu kita ki jing e yong i kamon solve gi i hi warap sa ko kham ba i te kam yong i một kamon wan ra i te ka jing ba jing miat te kasngi ka khasan tarik ko jo celebrate hastul ku perthai kam o sen te longba ni sgi một wish cha waro ki nong chong chnong yang ni ka thain yang ni ka East Jaintia Hills District wa bukan moi yang ni ka sni burom ni ki perlok yang i hawa chempi chawalai chawan hagliti ki sungkeng la ni kamada ong ne hawa ya kari ya motor le ya dapai ki khmat ham ya i kamaya tangdep klem pai klem no bon sen ju yo phi tara phi ki perlok yang i bon sen ju yo phi ki ken yang ki hawalai haluti bypass phi ki ken yang ki ketu mud daman kam gawi ni sebentar wa to wa la da yu kin yang i yu kam da phut phi te khmat yang i te ngai jan pi la sa tho phi te la da phut wi ne ki khmat yang pi perlung khmat yang pi la se kam nuksa teman boy sa tho phi kat hadu kat nu thot teman karagam teman sa bhai kre lang wi sa bhai tan rong lem wi hawa chem pi chalu ti chasun ken kli ye am kam nem am kam jing rapi kete to kamram yang pi kam gi nong chong chnong la da chem bi hinu benta la ne yo phi wathut walai hagaluti su ke nyong ikli i em kam jing rap imam emima te ne ba ka lew ong gam te bun perlo yang i cheni nong manda yi gam tu manda yo i gam tu teman yer khai gitu ngi andai pa tai yu rai tai thla kam te kam ni na sa teman ngam am kwa sia i te but kwa aman wo korpat ye phi mut hawayo phi kam te sam ha e gi kiti kemun kiti diang yang phi dewa kli phi i wa hai tu em kam jing rap nam emimo let's say bom em kam le la ne boy một hawa gai phi i de một onong kong de một klam chwai i khnang yu tu phi yi gi let's say boy yi phi introduce hey ga perti kam te kete de một khna tang i first name ne mo piang de một hey một irap phi em kam jing rap nuksa kam te một hagate ga rukam man gai phi i một to man khrup kol mar le
ni bah em ting perlu yang iman krop kol mare ki mut kerngiat ki ting ki khamtam ni kan thai mut ting ki please te kada am te man wa bah wa kalam dei kalam chua man da em inu mut kwa yarap tangwa yarap tem hodam boy ting mut all da kam nu boy te jia kam te boy kam te ya kalam da garukom ya kalam hida nu ngai jan dia nya thu bai khmat em yoi rem to ong man wa telep i mu di chapeng jimu berkat sa thu ithik ne kam phi hi wo bon walang dan reman em kam i te jing yarap yong phi mut na por kham tam ma jing lai luti lai skeng yong gi chabar no mu tang chi bon ma hoi chabar kam cha Bangalore kam cha Delhi dan istu ki South Indian situ i thai mut la de kalam phi mut ki bru mut man alot bhagi mut man ki bru ki wa chim khia bhai kam yong i le ne na to ko idaw ite waro wa jia to wa chim khia ka government mut wa him wa em ka government ka jingkit khle ni bah kan ku sa o im phim tu nga em chi sen wa lai meeting no te em ye chem ye chong yam tu man de meeting ye chong para em jing duna te ban ki bru ku bo de e coffee e de cha e de boy sao ong man meeting ine temut tang na tele mo da yubi man wato ke jinge pher lada kelam bi haganu lada kelam ayu luti la sengkeng le mod kibru hitu ro mod da man ready ki wira buno hinu por em kam te ki lada panat bi jinge rap em kam jinge rap da ready ba unu sa mod da man aware ni ki ento kam sini mod da tay man da irap man pan jinge rap le mod suki kiau na da kut kasi ini sa te man rela da kelam chawi man ki jelala ni ki state mut amai not is na teman amte miu re ong moda man amai ku ada joro re teman sini jelala yang i wet sebi teman rap biang hi tangwa mut kam sa South Indian je kam sa Bangalore se gi thau teman gi thau gu man develop teman biang ma kata ga kerukom response kerukom mg gi bru mut gi citizen itu mut mg gi jingkit klik ni betayong i la kenop sa orang kita mut kam sa Bangalore mut apa Karnataka itu temut ke government kada bu ko kata rules wa haman lagi company ki betok ki wahap ki private sector lagi departments ki oper mut bu ko mut hap em kita ki nong kre yang ki le ni employees ki yang ki mau mut hap em wi na arngut ki PWD situ ladam em temut kita man la jeo percha ki temut ki yi ki cha disqualify khamtam ni ki private sectors temut yo bi kata tok ko wi na man ko wasa suk tu situ man em gitu cikit kle re kam chini teman-teman yo ong phe kam te mare kerpat le mjia te de kam te bethan teman siao ya te senre le hon lakat te le man kermeni mod wa mastet mu kawi man wa dau em bi te ke jing kala dau em bi te ke jing dau wanra wi te ke jing kermen ka wa i man wi yo ite jing ang not ite jing kwa yo i mod khamtam let's say mastet mu kawi man yo i new leaders nawar lada hawa chemi nga kam wi no wala luti bahaya yo bhaw ya klam je kini officer ka ni studio nga chem to gini ki all leaders kim sa thu hi res phang yong i ayo mur kam te ten re gini wan ki new leaders ki to mut ki wan ha ki new generation kini to young leaders mo la to ha ka government la to hanu nginu MLA NBC la mut kirap sa thu ki khamba mut rap chem rap em ni kita ke jing sia mut ya i sa Henry ini ki wato wada he mundur tu wada jo bu ai ba kata politik si temur ngayo mut chem mi wong hadu kan noi te jing sa tho yong ki teman khamtam gini ki perlok i sei ni mut wa lese teng yu kam wasarom gi kam ya kelam ya khana le ni kam wasarom gi up usnya wi te issue yong ki mut karam teman lomba ka teman ya iman wan ra jing dan wan ra jing na ka por pen double triple itu sa mon te rokom te to man kai chem yang aman te experience man wa juang ginai te mon wahe ki wahe watik tang wa yu mut chem yang ngas nyau to kam te se William le te la dapat ki bru ki na bar no ki bru ki na bar mut ki wa kam ong mut ki wam to ki wa tre jelah ini ki rap sia thok ki kham ha ban ye ki ni ki tre jelah ne betai ka hok yang i ne benta ka jing em kam yang i ki man ki bru ki wa chempang man ki le ki bru ki wa man German sen ki wa sia tho ye jing yang ki wi
nga nagaling yung ga FTA Society kamwa the Jubin ni organize yung ni program go watib kam ka Worldwide Cane Safety Day. The kajuk kajak kwa au mai phang hajing ta wa ni ga program na ni ga ski. Ya gani ga society da sedang ya ka na do usnam arajar arpau he par covid. Penman go i wo sen ya gani ga society hadin wada ME kanrum kanram yuwa chemjing hajing ta wa kini ki bro ki wa man ki PWD ki wa tibila diktin parang lani ko am cibenta diktin penar ki waduna department te penman go ya ki member yang iga society ki wo phai khmat jakam gini ki jai bro ki wo tho i ki lat ki luti kam nu wo ya rap lani ki wo penyo ya kata go hok yang ki te sedang ya gini ke society kamu ang pin duk na marajar arpau te hadin dite ta hagtu ki por no ba i dagi jing rap kam ukho kam ki kita ki blanken ai port lang no ina ke society cha kini ki bro ki wa man visually impaired lani kita ki bro ki wa man totally disability te yu jungai i lada yarap i ki kam gini ban ki tiar dewa no jingarap lani kita ki kam charity penju wa mut kini ki bro ki wa chem ya kam gini ki jing dang boni te jing chocho i wa chem gi te penman go i kam ke society ko wa berkhat i devi bentah te penman go i le wo yo i ya gini ke building da ko is na bha secretary yang ke FTA Society aku bau yo ibu sedang ya kini ki training center ini le ina do ka tailoring le ina ka benta ki PWD ijo ipor le man ko inclusive bo khnang ya ka bo man ko inclusive ha po yang kini ke center khnang wa kini ki society khamtam ha po yang ke jain ke hil lani yu am specific cha ini support Istentia Hill wa iwa ki bru yang ke Istentia Hill wo tipki wa ki bru ki wa jing duna hadi department klem da thaw ya ki kategori lene kite ki VI HI lene kite ki LD mon MG ya kite ki jing wa kongsan kite ki jing yang ki kamha MG wa yi wo sna tho ba MG wa yi sna tho ya jing yang ki te thao khnang ya gani ka training center de man inclusive khnang wa de wo wan lang gi chibon he ni ki wo man ki wo biang wa dam lan ni ki wa duna he department yo man friendly gi de wo man friendly ki ji ki wi sa thu wo yo ki ya parom ya khana ji ki tu ki wa biang he department usna thu ya ga jing lan ni ya ka tai ka value yong ki PWD te sedang ia kini kesentar lada kamu da MH ga cisnem tam katu sedang ia kini kesentar ada bun leki PWD kiwa dawan training hapo yang kini kesentar free of cost claim de jingsu ye mut contribute by na ki member de we no iga by membership ki yong i chesen si benai wo penyo i wo tho ki lat ki luti kam gi kenja kam gi kor lani kam gi te gi gitar gi keyboard ki ro ki wa one trading le na bentaga music te i pachang yu la da contribution mud wo penyo ya gini ki bru kham tam ki wa man PWD wo one training free of cost klem da su te na benta ki wo biang ki wadam him i suspa lan ni san spa tengka na gini ke bisa go yo i suspa lan ni san spa tengka i su i saki nong hikai lan ni saki te ki trainer ki wa hikai lan ni ki wa train ya gini ki bru ki yang i ko wan training hapo yang gini ka sentar kini kisan spa ya sana thoba klabi dan yesu spa himi na ki wa biang ki wadam temut lembag gini ke bisa yi i wo manage na ka benta gi tiar yi u manage le na ka benta ki baikari na ka benta gi tu ki PWD ki wo wan cha ikai hapo yang gini ka